Tsali kuhi tinye. Tsali kuhi tinye. Kekhrieguü
Genise Jehovah lietselie, gelidi Mhazituo vorlie, Jehovah ukepenyovert silije, Jesu Christa ukalakeliozanu, genise di nipu rashoke vorpete, gelusia mu online nurikeze nipu rashoke bapete, gelusia we. Jedo nipu die se kesashaketo Dr. Ruokuovilie Sachü pastor. Bazhakese ili Kekhrienguü solo, Tsali Krüta eno Mhasituo Kire. Mechü Tsali Khruomo se, Tsali Khruomo se, Tsali Krüta nipu shirdi Ketherü uko tashadio. Japu sebu Kethodie, Japu Teicie lido, Kethodie Kephrü, no Pelezotuo, Miachieo, Kekhrienguü, no li Kevipfheü, ke solo, ke sau, mu Kechakechü, no Kekuolhouthie, Dzüvichü, Dikon, Japu sebu Kethodie, Japu tigo selido. 어제도 Kethodie persecuted Lero. To Kepra Sere Puo
Kusoku Kekhrienguü Kerethetha. Diekepu tu Thesere puo Kusoku Kekhrienguü Kerethetha. Pul haliro kribudi puo. Putzigi Tsayeu. Sabadu. Mu Jehovah Musaki Israel ko ki puslie. Nyekoe sabat ko pie batyo. Hau amu nyeko pu pete. Donu zasi pozo. Nyebu a Jehovah nye tsoke Mechakese silie ketula. Nyeko sabat pie batyo. Kekrila mun suwe nyela Mechakechela. Kehu puri su Kephrü ketsu. Peshevatyo. Kehu puri sunye Mhasidie. Puo temye ko donunu puo Kekhrienguü. Za suru ko Mhasituo. There is a thing here where Sabbath really pets Ketza. Jehovah Kitza Mechakecheza. Kehu puri Sabbath nye Mhasidie. Peshevatyo. Sala Israel ko Sabbath piebatyo. Kechakechü Diekepu pola Tepu petenu Sabbath zetyo. Suwe Jehovah za suru donu timu ki Dzüvichü di za tenye po relilie di po kililie etz za sipo. Amu Israel ko donu Kechakechü Diekepu za sipo zo. Diekepu Kechakechü. Siro poe sinat kijitu ginu poze Kerüsuo watse Diekepu Kechakechü pie mosat zse Kepphü Dikon se tu Kechakechü. A persuadio ibrigo tu te die kusoku pononu kerese. Ketholeshe ke saunu polha kresedi kerer. Putzigi Tsayeu. Ukepenyopfe Phakeshe kerliu. Sala Prabhakese po kerlinu lelievi kejeki. Nigo mie porisu vajowa moleketiola menyoliche. Kekrila mon soko sigelie toidi. We Diekepu silie. Deri soko sili keta diesu ukola keprajde. Kekrila mune uko su kernegi kepele sa baliemo ketala. Siri we pelele ketako we kerli sunu lede. Ukepenyopfe pukeshem he. A ani kemopfe. Sier sezodi. Ukobu a kerlinu lelielho ishe. Po ki Dzüvichü senu po Mhatoko Tsili da zori. Kekrila mone mharapo ja tenye ze puje. Mu ukepenyopfe ja tenye nye po Mhato pete nunu relilie si. Siro hau nu pula keche uko kerlinu lerlil hode silaya. Siro Diekepu sikelie keriko kerlinu lelie mode kekrila mone uko peleliem ketala. Siri humye bu sunu lelie ketyo su kripye jizo. Sala poti soja ke kripo ke dalapye tie sishe. Sidi tiche ke krasinu David kinu pukeshe kinhe Dikonu pushewa ketau tie niko Pfhe siliro nienu reda hije si. Joshua kereli kapye ukotsowa liro ukepenyopfe kenyotsanu tisoja ke kripo pula lilho. Sala ukepenyopfe temyeko lazowe siri sabat kereli puabazo. Siro ukepenyopfe kerlinu leketamie semie ukepenyopfe pomhatoko chwadi reliketa tue relita tio. Sala diezet semedi mie poburi tetsuketako tuita moliketiola kerlinu letio urhieche salikhe. Kethozo
u ke penyo phe diu ke ri mu po ke ko ke ni die zie chalu tsa hatsa po ke cheki riviko su upu ziu u ro phe u ke re mu u ke li ze ko ke krisha u nu le ko mu we chen ke ba nu do ko nie pe pishe le ya mu pom hodzenu chepie ke ba ke hiro pori reshe ke lieje si zomon we pom hodzenu utyo ur lipie pu prezo ke tyo hinu zoe ha pete ko he lapie me ye me lyof bazo seketso Khedi Tsali do. Dikon这个是穆斯林给ตัวเป็ด如果เคส给ตัวเฮก็แกลากิเลกเครียนชุกเฟกมาสักริปูจโฮวาเกเครียงูเกเมเจเทจากลาเกเทเจขับเย็นเสียเวจับปูใจเทเชเทรูเป็ดเวียเวเจดอเกเปเลมิโกKerüsuo porhi ke Krüta shosedin Mhalezonuo ler. Mehuo nipu no japiu ke shosedin Mhalezonuo ler bawe. Mehuo Thenuko Pfhe Mhalezonuo ler we nipu no heko resho hako halilidi no japie heko tsemuno heko kemengu kemhidi no japie heko tsekele tseche. Kephrü no Nyo Jesu Christa ginu kella kilie doke vipo pie hiko tsela sedi hiko bunu kella kilie no ludi hiko ni hiko num nipu tie nke dinu luli ke vi theja sedi nke pele metse ke chokola pe jemu nza tseyawe anipu hiko nkinu mhake kracha Kino mhake kra mere yashiri yeko potike krano dieko tsezele moke tsitike kra yeko zeto anipuno yeko tso moke ta pete kolano yeko mi pupoketse ke jo ke muko vapie yeko tse presake de tsuche yeko buno dieko tsezedi Krie ke tse zaputsu to ke lime tseli che anipu a Jehova heko chedo nrosho matho sedele de no japie heko tsese ke bakola no ndie po makere kopie heko melunu sedi heko buno nipu nsipe viko sakele medoko kapie heko melunu sakele ndie tokolam peje nzaputse kele pete mogi no jasa sakele tsuche ke penyofe heko ke zedi porhi ke kriketseno nrosho mathoko tsvotie no japie chedo tetse haugi shirdi nipu Mhalezonuo thadi zapunu heko mi popoketse Mhasituo di udodze ke ba pete ko no Kruomo hisuche non ke tsali gonunu heko mi popoketse nu tespie anipun ke diba Mhalezonuo sesedi heko bunu heko resho go bunu nipu Mhalezonuo lile ke sekele teja ke sapi heko tsuche ke penyofe heko pastor nkitio Dr. Ruokuovilie ndie pomakere ko sevordi heko Pelezotuo no poginu heko cross japi heko tsmu ke peleno heko stazedi nke di penyo mimevor ke zokolam pejewe pokelhula ke teje khabien tsiyawe ke penyo fenoche dori po ndie pomakere ko sevordi heko Pelezotuo di pododze ke toko no lelie anipu non tio po sufelidi po ginu ni po medokopie
higo melunu sesedi higo bunu nrasho matoko tsedi nteja ke sangu ke lime tsedi che higo bunu ke penyofe nke di ke tsemo nke mietho se feperi le mo ke penyofe higo mengu petiri no promo zabe higo tsityo ke pele sedi anipun ke peleno ludi nke di fwo ke लिए nke la ke लिए penyovo ke लिए teja ke sabe higo pete tsese ke लिए sedi che anipu a Jehova no higo bunu ropfumu ke tononu nrashono di non dienu puse higo mi pupo ke tsubunu ke tomu ropfunu hika ke totsese di che do tiso ha hazedi nteja ke sa ngu ke लिए nzapu pori ke cricket ko nunu nteja ka sangu ke लिए mesedi che no ye ko mi pupo ke tse nu donu le ko ripetesi ye ko bunu ye ko khake thotse pe mhodzunu sedi che do ye ko nrshom ha thotse vo ke to ko bunu mhodzunu le ke se ke लिए nteja ke sa khase che Heko resho peteri kapien ke kujenun pellese mbunu jasmu heko zebadi heko bunu putti ho hazedi nteja ke sangu ke le sichedi mahako ha Jesu Christa ar hakele ozanu ke kripu Jehovan ki ke krota ja chadi heko mejeme loswe amen. je Bazhakese di Kethodie Ketherü praketse tiu Mhalezonuo je do praketo Mhasidie tu teme fe kenye kusoku Kire tenye nunu me fe Pfhe pulha ke tenye di he tenye Thekha tu ye ke saunu Mhasi cha sergo Mhasidie go nye ke dipie adiran lije mu melupie ke Kethodie zeleje bu ke pele pie Jehova gi baliketo la athie skopie nozo tsuri pesi penguswate ho Ameje muketo tapie nke shedi ke chepie nki ke shiko ki nbu ke to tu se ko die ke lashle ke tula Jehova uko yapi ke tula mu uko peka waya ka jako peka watuo no pochako sili di tele ke bienu mafleri silomu no mapuri pie Mechü ke tu ba moro ki di no mi bu nkinu nje tseseta tumu no mi hu machasi ke tu mumo po ke di mi lie chedo po mi hu mi ru mi lie chlo ye bu bu jabie bu di per ke sepetegi se tiende mi li fe li Mhalezonuo Krüomo bu ke tenu ni bu japu chesedo
제티누 Kekhrieнгü 개페시 기체티 발리디오 제도 Kekhrieнгü 치시게 두고 대프고
Mhakengu ke likola enoli razotuo pin Dikon bu sedi nipu Teicie sado. Tsali dene. Kefeto kemesato nipu Jehova. Pejemo unza tele. Nipu no za tijizanori heko nipu ketero gur kesedi. Chedo nyonyo keriro hatete ko zela lodi. Heko bur shola lekebi tezakabe heko ketselan peje. Anipu shirono tiso nye heko la semoro kesho. Kino ke po mhapro maza ke tiri ke zakopie hoko tsuya hakolari ke Teicie kapien tsuya we ni buje do nyonyo ko undidi no kiseki te za ko kape hoko tsukesa hoko sakira ka hakori ke ngule de ni bu no zabi hako mogi susuje dilebe nke dike tsa lietono zabu sepe zaboli jeli ni bu he salari taya no ke nguge semye pete ko mogi te za kasaje Hoko mhapete kape injeton Pelezotuo Jesu Christa akela kelo zanan ki ke Krüta data sayawe. Amen. Enoli kini hekonyo bello ke hunu ke thufe bu shiri ke pesi ke chatiu seridu. Jesu Christa urhake liozano ke nise di peteko ke lusuya. Jedo ke pesi ke za chasuruba. Rayo ja tenyen he eno tejaza zelhu sorhe mo enoli metzesle unye ke mesaki ya tsulie. Uke huzano ke nise nye pesisa mo nye pe jeri va poshe tasidi metso pe musije. Nye pe je fala levi. Ja Saturday Kechakechü unu teli the tsia ke za ko la chatyo utz premier pe tebu vordi ke re zapunu ke pe kosunu di ke sje potili ro thevatie bapengu la zotyo jithiri je pieja kere punhe ngo ke theje ni la tyo je haula nye ko bu ke chatsaba mo nye do za ko tsaba je di se ke pe sje hamoro ke shoke kriko vor ke tu Dikon no ke pu la voli to we Vorkitu nipu zadu enoli serovinyo mefo associate pastor nipu di seke za satyo ke chatsabadi peteko lavor tejangu prelije. Uke hunu mhacha lieto kukpo seke tu la ke pesisje lieto hau tseke tu me Teicie sera nunu hidie doki ke ba me morosho lesa tu mu prasike tsme morosho. Zero te pre lichagori tsike tsme morosho lieto hau tseke nme vorketu zadudo no nye lesa application letter kapie ke hu meri bunu sesano chasje uke hu Dikon ke sapar ke likola unni mu nipu thejeba che ukobu khor hakya thalidi uko pastor Dr. Ruokuovilie satsa bu ukola thejachake sati selidowe eno zakela tuo yese eno kekhrilelie tsika eno ketulina mu enoli kejazonyo ke dichu niko pejiri hakya khole domo Ogo tsumeya kezakim hidi pastor Dikon skuri nyoko pejiri khordi ogo keze Kekuolhouthie Dikon kasagola kechatsuduwe.
Timothy tu tese kusuku tetanu. Timothy keriu tu tese kusuku tetanunu presudu. Situe dikon miri halepe suya kajamie die kenyeta ya ke momie zudie cheta ke momie sikiraka mehuya ke momie morsho unu mesjedi ke pele ungo ke tu teze tase tu ya kajami morsho uko releri mehoperiedi u ke pejo zero ubu dikon tsuje Dikon fukori sumye suketsumye mie tamele yake momie menyo mu hapetenu geto yake jamie morsho Dikon mie ukimie buarabi kenyimie unyonyo mu ukikru meza menyo yake jamie morsho Siro dikon tsemenyo ke limie utavili di Krista Jisukita ukepele unu Tefuselia. Ugo kenu rebadi, ugo lietokubu kezedi, nipugi ke kruchalido. Digi ke ba ke krie ke mesanya pu apu Jehova. Mpejiwe nipu notie japie. Nke hukete, nke hu bu tie kezedi ke pelemi ko koya, ke pelemi ko chekatefu. O nipu nke hu kropie, no vorke moche nke di chepeja. Zaputsbali ke vi notie ke hiro die kalapie nke hu yetonu pepe kala ke salam pe jiwe ke ke masanya pu non togo ke ne ke dasekote uko bu ni pu tie ti hai ke tsupunu dikon kwatso dikon fupotso di zapu ke vini tsudo ke nke hu kro nke hu tsaka te fudo ke ani pu notie ke pele ke vi ke hiro die ha ko kalapie nke hu ke tsalam pe jiwe ke kenye pu non to kakase ke mie no japie ko ke hu di tsuje uko ke pele tsupe ni suje uko bu ni pu ke to ke ridie no pu ke se ke mie di die tom ye to ke Jehova Kephrü ke uko bu menyo di hu ke Ketie ke lunu zo shiri hatom hache ke tsunu zo shiri Jehova Kephrü ke lunu di onye pu japu ke vitsedi ke hu kropie ke pele ke lunu chutweli ke to no ke krop ke kongu ke meje tazakapie yenye nyo ha ke lugi chishikeli tsuchie ke ke masanye pu apu Jehova non ke hu tofasi non ke hu semor ke shusi non ke pele mi ko tofasidi tie ntyo putit tu ki yepu temia ha ke se ke dalapie tien ke hu krekemetili ke vi ke pele mi ko khoyali ke vi ke pele mi ko cheke tepuli ke vi tien yepu no dikon tie ke riro die khalapie nke hu haunu cheke salam pe jiwe ke ke masanye pu tie ye uko ke lu cheke masapie modunu tsaya uko ke lu kapie modun reshobanum pelesiya non tonye pu uko Mhasidie tsepeni pe krasa uko pe hepe yuri tsepeni se di uko bu ni pu no puti po se uko ke tsati haunu uke vito kapie li toke lu se le ke tu no ke krungu ke meje taza kapie uko ke lu gi tsji japie uko ki krunuri tsase japie hatom hatsam hogi ritsdi ubung Kephrü ke temye Kephrü ke taza se di njaputse nke hu khoyaba ke li tsji di Jesus anapu Jehovan ki hemeje melomu chayawe amen.
ndu uke hunu Thenuko Krüta nunu Teicie Yeso mu sümhoko vodi pesocha baptist Thenuko Krüta Tsali ke hunu uko nipu japutsasa muchedori uko bu ke tsenu nipu japutiu seledo. Jido nipu die se kazashikuto Dr. Ruokuovilie Sachü Pastor Bushirdi Japutiu Selidu. Kerikito tu tekenye kusoku bununu se sidi tiko mu gizu mu sunuke tu pete chtsilie ja tinye uke penyufe pomhato ko pete chtsilie sidi pue pomhato chkelie pete ko nunu ja tinye relilie siro uke penyufe japie ja tinye gi shilie sidi su chekame salie uke penyufe sinye pomhato ke ko nunu reli ke लिए ला ओ कुछ दो के ज़दी के पुरुष के न चाहिए निपुजा थे नहीं रलीले keeping
the Sabbath rhythm. Uke penyofe kerli di soza sedi ugo jedo rekrakasasne kerli temye meri piba getse hapu hodi take hoze getse kimi bagetsnu reli getse kunyepo di soza reli getse bahu shuri tie kizu taununu me hoseliro ha hau temye ke kralari leli kumopo chili vi vapo je ugo EPBYF Reverend Visokoi po General Secretary ke ba po zeker ke ba bunu po puget Japan nu temye vor ke hun yamosi ke krilamun vor ke huget uko hakra ke diwaya ke tsala uko hakia we uko liro kunyeti sozanu nu uko hakraya Kekhrienguü liro bavado predi pisakraya. Sala bavado kenye bavado po vordi nipu rushoketo su uko lepie krietorde yasi hakra ke diwaya ke tsala. Temye kropo ukitie kinu chazu ke lumye mohoseliro ukitie kinu machatsa yamo. Mukidi machatsa yamo ga de uko ketso ke sigi uko puketse machatsa liro Ganyagara kredu, Mhasituo, Mhachali, dim Hatsali liro, Makrelado. Musokos puti bavado, leseliro, Vodi, Hotel Konunum Hakretzekelie, Rukwade, Rekrikode, Mushili liro, puti sepasali di, La Vodi, Hakrakrali vigete, Sedi Puya. Interview punu, Renukese. Elon Musk ugo pete pozesiya pozasiya Tesla gari tsediche ki zunu timi ke me yetobo tsegeba vabo po business te juda musitiki po pugete a business te juda ke tsitiki abavado ke nyeje zemode ke krilamuna po sumho zelaliro po company mi hule kan zede asi shigetsla po zepetsa ke bavado ke nyeze ke Ni povordi che po business su matsepe vipar ke tashe po pula ke tse abavado soru zeya mu bavado soru ki zepetsana liro it hurts my brain akru bipetsade yalie ke krilamuna po tipetenu su sedi matse paleba ke tse tieu ko ke lu me hoseliro hai ke tsikipo tavoje rekri ke ho rekri sedi tavoje ke tse uti ke duyo puri Pekawa kriekete. Morio ke lunu me hoseliro, ke kritapuliro, temye uti repikete, propori mulivi. Deri kizu rivo nu me hoseliro, temye, rekritorsekete, temye meri torsekete, temye, uke penyofe, reshokete, tisozaha ko hari, umeriu lanu, utizkete, temye shiketeri, grapise. Uke penyefe zasurugo po pomhato tsali po zatenye relilie po religelie disoza how se vi mu mesakete ke krilamune po zasurugo nu po pomhato mhatsuko tsali po religete isaya nesunu ko ngukeli kemhi uke penyefe religete po Putsupmo Tachana Gatala, Mejina Gatala, Religata Umo. Deri poor Religata Hauliro, poor Zasoru, Pomhato Tsugelia Soko, Me Hosadi celebration, Punigata. Mori Hakome Hosadi, poor Hakogi, poor Keni, Punukeme, Mukelia. Zasoru Pomhatokola, poor Puni Punume, Mupo Religelia, Suzemeta. Tsumo Tachagata Modi. Pomhatoko lekasakase, pomhatoko mehokase, kerikito tutepo, kusukuserapunu mukelie, ukepenyofa pomhatoko tsosidi, posuko mukelie, vitikete, posuko punikete, satisfied. Mohako donu po temye putupurhinunu tsekese, punira krikete, ukepenyofa pomhato hagogi, punira krikete, ukosuko mulie. Moi qui me dit que penyefe ja sorum hatseli di ja tenye religelie pour religelie ti soza hanye pour japie ti soza hogi tsese God blessed the day pour ti soza su sedi
second Messiah, make it holy. Po tisoza senye po relilie, God rested. Mo ke medi po zape tisoza gitse po tisoza second Messiah mo po relilie. O ke penyo for creation, timu ki jetse ke sa tahu context haunu nu me hosoliro sabat dia hau bamo. Ke reli tisoza za tenyin he reli ke sabat dia hau bamo. Deri sabat hau bamo zo shiri sabat uke penyufu jatenye religiously. God rested on the seventh day. Po jatenye religiously how rested. Religiously how liro sabat. Hebrew media sabat how nunu separasi. Salaputu dia sabat ketsa how bamo zo shiri po putsau. Mori po concept. U bhaketsa uko how mulie. Mu sabat ketsa mori God rested. Uke penyufu jatenye religiously. Mori sabat ketsa hau mohosoliro patshmo keta. Mori relitu ba keta. Mori pakekripoliari unnu metsapi Khruomo tatu ketsa. Mori tia sutsutu sunu lavotu di sutsutu ketsu modadi. Relitu keta. Stop working. Ukekripoliaro sabat hauliro celebrate. Unni ketsa. Reli ketsa. Mori patotsuba ketsa ko tsitsi ketsa. Mutsitsikisa su liro hato completion nu modi temiu religiously pom hato ginu religiously. Mori being complete. Ziba getsa reliba getsa su nunu separasi. Mo ke penyofam hato hau nunu kom hapo ke me yepo ngu ke liu liro. Za tenyi hako ne kopie hakenye tsasa. Za soru ko bu po hato tsagetsa tipo. Mo za tenyi nye po religiously tipo. Scholars me ko puketsa hauliro temyebu sedi lumor ke shola o ke penyo fe po jopo po pattern po tsepie temyetsa se ketsa pu creation o ke penyo fe timo ki jetsa ke sa haunu mo hoseliro o ke penyo fe ja tenyen here lilie mo po religiously ti so za hanye po hake kripuri tsmeri mo ketsa deri po religiously su seka masakelie mo seka masakelie su japie su gitsa ke sa Mo ke penyufa haidi pom hato tsekelie she jatenyen hereli kelie hau she po pom hato ke kri tselamotu di po vordi temie kriketanye po senyenu po pom hato tselakete musu tsemeta po adamu if unye metuma kete su unye nga heliketula po unye nga hekese hato tselakese se tselakese su kete ri scholar me puya Uke penyefe po tisoza hanya po religie po niba kete celebrate seba kete tisoza kemeye po. Haidi temye kriketashe tisoza za tenye uke penyefe religie liye God rested on the seventh day. Mori sabat dia hau Pujike kripo nunu sela par kete uke penyefe temye zedi Israelites ko zedi kepero Israel me ko zedi uko kekeli uko bu kekeli bo seye po cheketa haunu hau pujike kripo nunu separdi po uko zedi kepero tu kepra tu temepfenu uke penyefe tejoker ko kasa mu po tejoker kakasa haunu kusuku kerer punu rules for the Sabbath Sabbath tisoza haula tejo hidi kalasa. Mo Israel me ko uko Egypt me dietsu tudi. Mosai uko separ ke li haunu. Hauzedi uko bu Sabbath tisoza su rekrakete. Uko bu Sabbath tisoza hau sedi uke penyofe rekrakete potejekete hatopotse. Uke penyefe timo ki jetche ke su nu li roza tenye nye uke penyefe religiously seke masakelie mu po jape ti soza uke cheke se. Temye kreda de uke penyefe zeke pechida ke tsu nu uke penyefe temye zedi ke pero ke to la uke penyefe pom har hapo tsala ke su li ro za tenye nye uko bu uko hato kunu nu religiously di uke penyefe hato uke penyefe ke vigo rekrala ke se ti soza po tse. Tu kepra tu te Kerüsuo kusuku me fumu serki. Hause
The first occurrence of the word Sabbath. Sabbath gets a dia how parker yeto, getolation parker yeto, diu, idi puria. Mo how nu, pusher gets a ugo mukelie. Sabbath how liro, hamhodze, Israelites miko, Mori Sabbath geturo, simosi. Kekrilamona, temye krigedam hodze, ukepenyufa Adamu if unyeze kepero getsusu, fellowship suwe. This was up modi puti petenu uko kepero getsu su bagetla. There kepero getsu su temye krigedan you know that tewada. Solano ukepenyufa tejo, kalasadi, puchapo felalidi temye zedi, kepero kepekrola getsu su nu, po sabat how selapar, musabat how bu Israelites mikobu, sekemesageta, sepets gedi, lugeta, butsa. To kepra to take care sorunu. Uke penyefe mana mu pera kapie peprubi Israelites mi kotsedi uko busedi uko tsatsa. There was a surugonwe uko busoko pakengu kelie. There is a tenye uke penyefe uko kipu getsa just sorugatoe yuko ja tenye tseketula ja surunye pakengu leche. Ja surunye soko fakengu leche. Kekrilamuna ja tenye uko su pakengu getsu su tsilikenze getsa nyepo uke penyefe kasa. Diekepu te Mhaphe kusuku teta mukerpunu uke penyefe ngoki pushekete sabat tisoza hau rekraliche hau tisoza hau we uke penyefe tisoza kekigo donunu sekeme ye parshekete refrain from work hatom hatsununu relitaliche uke penyefe teje uke penyefe nyego saprakasukuri rekrabaliche uke penyefe reshokete uke penyefe tejiba gete. Tuke pratu temefe se kusuku pununuker se. Sabat hawe kalapye uko titekelunu social principles. Titekelunu uko lichili rietsia kajanu zoshiri. Sabat keeping the rhythm of Sabbath. Sabbath jo kapye bakilie di uko hanure tubieba. Musu kapye uko kelunu chilasha gete. Tiche soru nyoko lichie tuo. Diri nyoko tiche soru she tiche tenyu no nyoko soko cheli ho. Soko bu relili morsho. Ju siro kezakatso famyoko lari pakropu kapye balie. Temye pule kenze oke penye fa pasabat jonu. Ketsanu kunyo ke krike zigo lazo shiri. Soko buri wor futsu geto lazo shiri kapye ba morsho keta. Mori 한해하 자탱인해하 군요 세디 리치리 리츠야 가자 군요 소고부리 릴리모르쇼게츠 우키스키 투미 보조시리 릴리모르쇼게츠 모레 하kim이디 소르나미 워디 우케 무라루야 가자 하고부시리 릴리모르쇼게츠 social principle 사bat 한해리 카서 두케프라 투테세라포 쿠소쿠케 kinyenunu ker tenyenu 우고 Ruokuovilie cheketse gunuri uke penyefe bojokropo kalasa. Mo hau nozo shiri uke penyefe uko Ruokuovilie cheketsela uke penyefe po uko guidelines ko hakim hidi luvutu hakim hidi tsutu. Mori hakim hidi matom hatse fevutu ketsugunu puke shesu nozo shiri sabat jo haubu gerie totsela. Kekrilamon uke penyefe hau sedi seke mesakete uke penyefe hau se Ketherü getsela. Mo ke penyefe po tejo hako kakesunu. Vorde ugo Leviticus nu zoshiri ker Pfhe hanu zoshiri ngukelie. Sabbath ti soza hau seke ma samorshto bizo. Idi po ugo kipusa. Ugo bu tenyigo ni getsalari uke penyefe tejo kakra kasa. Deri soko donu zoshiri ugo bu uke penyefe zeke perro getsa ti soza su seke ma samorshto getsa. Kekrilamu no ugo rekralasake. Adamu ifunye uke penyefe zedi keperoba getsitiki. Hako pete putuba getsitiki. Uke penyefe zateni herelike liesu. Suwe uko Adamu ifunye la su liro. Uke penyefe ze keperoba getsala su hakikripo kemhidi su tsimo. Puti petenu keperoba getsala. Deri temye krgetashe keperos getsu datewada. Shigitsala uke penyefe temi kelunu la ler getsa sabat ti sozaho sedi Israel mize kepero getsa sunu la ler. Mo ke penyefe tejo restedi kakesa su zemeta hau varro vachi getsmi dukriwa morsho.
how be pe ruketsme du kriwa morsho ti soza hanya ham hatsaketsme kel hiwa morsho hanmi habu Israel me donu lusho ke krilam no sabat ti soza how mesaketsa mu ke penyufu ke ko po holiness po authority hako tha pe kiebie bagetsla uke penyufu Israel me sopralidi uko zeka na nouveau ketsa ketso uko reveko nu uke penyufu uko zeka pero ketsa Diekepu Vizovotuo sabat ti sozo parliro hatom hatsa tsililo you shall not work hatom hatsa tsililo kapiu ke penyufu tsudo uke penyufu zedi ke perodo mo hauliro uko kitiki nu bada morsho isi der puti boje Israel me ko uko commercial nation po tsapar ketsa Telhi te parketse, misedi ke pero parketse hakunu ke penyufe te zoke kripo sakhalapie uko ke lusu bakasu zemeta. Hanye nyoko miki Mhasidie ho. More nyoko mikinu hakrili ho. Community Israel me mikiri Mhasidie ho, mikiri hakrili ho. Di soza ho sedi ke masali morsho. Sabbath katolise ke we nu mohosli ro hamidi Israel bu ke penyufe ke tikevi rekratu morsho ketse. Israel bu ke penyufe ke masake ku rekratu morsho ketse. Israel me bu ke penyufe Egypt me dietse to ketsunu uko sopra kese su rekra morsho ketse. Sabbath hauliro uke penyufe zedi ke pero ketse a sign of covenant. Ke pero ketse zasipu. Selano Sabbath house petze museke masatu morsho ketse. Uko haidi uke penyufu ze ke pero ketse uke penyufu Sabbath ti soza ununu la ler uko ze ke pero. Kethodie Bazhakese ke tolese ke weu ke tolese ke sau di su buko ke kri morisu ne ko ke kri pe Mhasituo ke tse Sabbath we tie uko la hau practical mode uko how tanu bamode uko how sedi logetsunu bamode deri Sabbath keeping the rhythm of Sabbath jo kapie bagetsu suwe bazo Israel me ko ke lu jo nu Sabbath igetsu su zatenye nye sepekridi tseketsu suwe bamode te joko mori Kethodie ke we nungulia ketsu sokwe Jesus Christa ginu tsitsi wada getsu suwe bamode. There the rhythm of Sabbath jo, Sabbath ke lusuwe bazo. Takepu ugo tieze ufutsanyo ko kepele nuvorli ke momhodze. Zepu ke se chedonu puliro tieze shodi puya ke jako. Mori tieze putumodi puya ke jako. Tieze kepele mecheli ke motiki vidi puya ke ja. Mori tsho ya ke ja soko tieri pu implications kropo bazo. Soko tieri tsho dunya tsho ke soko tieri tsho bazo. Vimo ke tu vimo bazo. Mi du krisho ke tu tieri mi du krisho bazo. Mi viero gusho ke tu tieri mi viero gusho bazo. The rhythm of Sabbath. Su sak ke mi ke tu pundunu tie uko ke lunari. Uke penye fa ke masau resho ke tse. Uke penye fa ke masau Teicie ke tse. Uke penye fa ke krie rekra ke tse. Christian Calvary le rekra musu ginu su mezodi su ke pelununu luba ke tse. The rhythm of Sabbath su e uko ke lugi bazo uko ke lunu dozo. Jisu e pushe ke tse ate jo birowa ke to. Mori su sanno modi luge to la formo. De te jo tsitsi se ke to la avor idi Jisu e pushe. Mutie Jesu Christa te jo tsitsi ke se hauliro tieze Israel me ko Sabbath joreli hako sedi uko ke lucha tatsedi lugetsu kiri tie Christa Calvary ginu tsitsi ke se hauliro ndunye view kiri sukoda ke se serious koda ke se ndunye view kiri hause petsala ku samorso ke se uke lunu su tie hau ndunye view kiri su sepetsu kumorso ke tse ke kelamo no ke penye fa punyu Jesu Christa bunu su tsitsi se ke tsela su mezatsi pie timiko tse ke tsela creation no ke penye fa timo ki tse ke su no o ke penye fa zatenye nye relilie ke tole se ke sa no Jesu po tsutu di for ke tse shedi Calvary ginu shedi rilashe ke लिए po sandenye rishegilie. Tisoza zadudo kerie tisoza unu rilashegilie.
musulanu tiego che pelemie sandegne u che penyo fu shudo de sandegne sedi u che penyo fu teje che ze rishu che ze su tsudo de Sunday Sabbath sutsde mori Sunday Sabbath replace wote igetse dieri bamo ke kilamo na Sabbath ri puto po ministry po lieto po nidi Israel mie mu ke tole se ke weu o ke penyo fam hato tsi vor ke su nu su mezovor se ke midi tie o ke penyo fa the Lord's day o ke penyo fa ti sozaya the Lord's day por hilashikilie Mo ko pesi ke sele sunu mo hovoli ro the Lord's day o ke penyo fa lavor ke tu zo shiri po ti sozasu the Lord's day ke su pupe kraya mo ke midi Sunday zo shiri po tu po o ke lunu po ke meye po ti soza ke meye po ba Seven Day Adventist ko mo hosoli ro uko Sabbath ti sozar jateni nie uko su sepet sedis nie vordi ke shunu ke pekroya Dear Seven Day Adventist hakwa se cult idipu ke kilamo no uko liro Seven Day Adventist focus ilanji white focus hatu hafam hatu go se Bible ze ke tu ke inspired uke penyo fuka ke se diego ze ke tu di pele musoko puya ke tla uko se ke pele kronu tsiamo dir hakoshiku kizunu me hosaliro Sunday nya ha me peteri gershoti suzapu tsikete mati tu teme fete ta kusukupunu jisu rilasher ke Mary Magdalene mu Mary Kekhrienguü unye saba mekrunuvo ke tiki jisu Risheda ke jesi ke liye mori jiswe po tejo varshova ke tu bi peshova ke tu lamo per hefe wadal ke tu lamo deri tsitise ke tu lavor ke mu ke liye kim hidi jiswe ki di po sabat nye risher moga ugo taki po jiswe po sabat nye mekrunu release de po sunye shermo uke penyo fe sunye punyo Jesu Christa se shermo deri se shinye po punyo Jesu Christa bu share ke te Jesu ginu tejo tsitsi ke se mo ke midi New Testament no mo hosoli ro Jesu Christa rila share ke li hinu se dedi sande nye ha pie ke pelemi ko u ke penyo fur shu ke te ke pelemi ko ke ze ko ditse di u ke penyo fur shu u ko tsiya ke za hakim hidi tsitu ke te ke ke zo ha haidi tsvor zo Jesu risher ke li she po utopo kapie po shijimi ko pengusa mo Jewish me calendar nu Sunday ha po ke me yipuri tu yamosi der Jesu rilasher ke li hinu Jewish me calendar nu Sunday po tisoza ke kikim himodi tisoza ke me yipu tsuparda ke tsa ke kilamo na Jesu po hanye risher ke li me krunu zasamoda ke tsa Mati me fete ta kusuku te funu tem yego pushiji ko purshu get house mikropo pu get the first Sunday worship uke penyo first shu get Sunday kerietu idi puri get kropo baya mori hawe Jesu pum hatu chitsi ke liye Calvary hatu chitsi se get mori Jesu ugo pusu tsidi ugo ke pumanu ugo krikama sa ke liye Justification. Mori jiswe po ke puma hokko ke liye, ke shim hokko ke liye, mi jim ho ko ke liye. Jisu Calvary ginu ke puma ko tsip segeta putu kapie po gi chike liye. Po hako chitili di lasher ke tse Sunday su se uko the Lord's day uke penyo fati suza po kersho ti suza di uke penyo fur shuya. Mo hanye Jesu la share ke li nye ugo katole sunu mulia ke tse ke medi imas chau nu mi ke nye ker tsu ke tse puvo di unye pengu ke se ugo seri mulia va pengu Jesu po rila share ke li she timye pengu ke se po Krüta tse ke tse the Lord's Supper suri Sunday nye Kama sorrow for gets up Pentecost so suri Sunday here. Mori Paul Pusaketa where Temikobu get Teicie or Shuko Utaitsko severally Nukasa suri Sunday here severally Nusaketa.
Johan pua pesikesele su tukesu pua patmos nu bagatiki pua pusakete on the Lord's day. Uke penyo fati sosanje kamasara fu atu fabadi atu tusa idi pusa. Mwa kemede uke penyo fati sosa the Lord's day. Uke penyo fati sosa hawe kepele mekel hunu puti kemeye puti kasapu kete. Kepele meko hanye uke penyo fu reshoya kete pa keme yepo. Ugo kepele lari hau pa keme yepo. Uke penyo fu tiki kaba uko pu idi uko pukia. Puo zapie uko tsese. Puo uko bunu upotazafadi lu. Puo uko kelase. Puo tiki dili meko bu uko yali tuo kete po puse. Uko tu kevonu uko mozita uko sheta puo uko zetu tuo kete puse. Puo uko puo kepele ke dieto ke mito pu diezenu luyaro. Uko mengu umelunu mengu ko soko tsipie utsu tuo kete posoko pusuzo. Tie uko kepele mi ko tsumorsho ketsu temeta vordi uke penyo fum hozunu por shukete. Mo uke penyo fum hozunu por shukete how uts tsepekulia kesha. Strengthened and energized see. Utsepekulia kesha. Uke kutsepenilia kesha. Kepele me hunyu ho tsepeku tsepenilia kesha. Hunyu ho nuva pemelia kesha. Kerüsuo how ma keme yepu. Mori uke hunu hatom hatse battery hatom hatse ko tsidi luya. Hapu tsidi hapu fem hapu hodi tavoze ke tsimi pray. Mo ke mideo hatom hatse ko lazo shiri tite ke lu lazo shiri su michiri tsepeni tsepevilia kaza. Mori su hasiri tsepenilia kaza. Uke penyo fu ke sunu. Uke penyo fati sozo ru ke sunu. Por shover ke sunu ke krumulia kaza. Kekuolhouthie kaza muke meje mulia kaza. Tiago ke lu me hosa kepele ke lu mo hosa ugo Christianity mo hosa liro uke penyo fu reshoba ya mo mutusi. Moro ke penyo fu ruba ya to mo mutusi. Tiago ke penyo fu resho ke tsati soza. Haununu rekrasa me hosa liro ke krigo kira pututa idiugo ke tsori livi. Miachieo go materialism. Dizunu ha hakoha fe hakoha mehu hakoha fedi uko oge penyo fer shuga tsatiri zidu deme. Mori sekira ka fedi uti uzari zidu deme. Mori uko tie kikru sedi pejadi tie kikru picnic bode kikru gathering bode kikru shigetsu bode di uke penyo fer shuga tsati sosasu suwadu deme. Amhapuo lebaya musedi bahuri puti ngukili she uzemye krata tsakaba mi pokinirize kasan baya kaza sandenye ugo ration hakwa zaketsa hau ke hutiu nu hau zaketsa ugo kesedi uke penyo fur shuketsa ti hau hakakranu timi ke diba ketsa puti susa ke kripu leli revinye ketseri lebaya America mi zipu ketsa America mi kikrunu American fathers isi ukwe sekirka uko nikoda ketsa ukimi nyo kikiri unyo kikiri sekirka unikoda ketsa la ukikru tse chapide se ketsa iketsa jeri pu uko ke penyo fuke kye nguke meje hakori rakra lisimode ya morioshi simori hada ya makisi arikim he norikim he levi takibo coffee tiki uko ke penyo fuke mehime lozoba uke penyo fuko ngumeje kesa uke penyo fuko zeba ketsa uko really nu ke penyo fu uke ngumeje kesa sokori rakrala mo voda se ketsa kemhi ketsa puri nguya uke penyo fu puatimu ki jitsa phakapete khasa pu koritsa ukoritsa ka sorhosa japi ukotsa ukori uke penyo fu tejez ketsa Israel ko mhedi Israel we ko Mosau ko surprise party Sinai ki zutugi po uke penyo fu zeke setodi ko katati ki puti doyo pushe pula kiru uko te romeri ke kiru shoba keda su ngukelie
zeo ko ketole sunu nguli hakimedi doyo ponunu ke penyufu rekramogeda doyo ponunu ke penyufu ke Kekhrienguü ke meje ke penyufu fudu morsho ke su rekramom haidali ke vi shigetere ugi bamokisi Zofe Bazhakese, Jinha Bazhakese, Pokere Bazhakese Liliro, Uko Peteri, Umelunu Livi, Ukatanu Livi, Uke Penyufe Zakia, De Puti Bushe, Uke Penyufe Rakralamodagete. Pakere Ti Bavadosoko, Voda Liro, Uke Penyufe Rakralamodagete, Tia. Mi pue Pushagete, no Hanu, Uke Penyufe Kiunu, Sandenya Havorper, Shumo Liro. No que me dio que penyo fubu ze pukiu nu la fogeto mereli vida idipu tezeyo po probadi uzker tsagetsupo mikinye khoteto ke zepu unye boat nu badi khoteto deshidi unye zemetso nu to ke tsiti mi po pu ke tsa tiesa avu zemi ko avu ke krimi ko vodi ke hukinu ke penyo fu shobati idi mi po su lepie pu nu tsa mi vodi pu ze ki pu Rupuzewe, Ude Tia Shitu Tia, Deri, Atia, Akimishwada, Katsala, Atia Voke Hulho, gets a pepili de lady, where Puzuki, she gets a putu, gets a Kekhrienguü, gets a zebu, she gets a baya. Ibrigo to Tem, Kerüsuo Fe Pengu, no Pusu gets a Kepelemico Vordi, Kepets, Kepekro gets a Kepelemico, Kere, gets a Krodichidu, Kepenyu Furu, gets a Hako Kawaheke. Idi pusa. Ugo bu hako tsabazo li nugetsa su pusa. Ugo sandenye, uge penye furu shuya. Mandenye sheku, ugo sadarde gatso, ugo puti susa ke krigetsa, kroto ke krigetsa go, uge penye furu shopreya. Ugo hako nuri geze Teicie Tsali, uge penye furu shuketsa. Ugo totseke metikili su, ugo primary purpose mo, uge penye furu shuketsunu. There ugo ke lunu ke penyo fer shugetsam hakeme yeto liro uke penyo fer tejigetse attitude bagetse uke penyo fer pejibagetse ambiefutu mudi uke penyo fer tejibagetse melusu sedi uke penyo fer shubanu getse uke penyo fer sedi uko kipu kroto tsukemetiliketo su secondary ke u krikemetiliketo su secondary there uke penyo fer zau tsukemeyele ketashe umelunu no ke penyo fer shuli ketashe Kehu meti parado, Krüta vi parado. Chiliko hitata dienu. Chiliko lesutu kesu we pusa keta. Uke penyo fer shukinu ke bae ki deri zivisi idipu. Arufu uke penyo fela te hermer tu ya. Arufu uke penyo fela te hermer zodi pishera tu bade. Puchao zemeta uke penyo fe mengu torbada keta. Uke penyo fe Kekhrienguü ke meju metasen no torbada keta. Bazhakese no torbada keta su mulevi. David we pusas keta. Uke penyo fe shukinu baya kachakwe Kechakechü. Uko kekupu she kekupu di uko tsepekulia. Mu kekupu she kekupu from strength to strength. Uko tsepekulia. Uke penyo faginu, uko kekuvo ya ketsa, tioko hori, rekrakesasuke. Uko kekuo, uko strength, physical strength. Morioko emotional strength, spiritual strength. Hako uko kisukini, uko ki liego ginu vorlo, garigo ginu vorlo, deri uke penyo faginu vordo. Moi ke mide uke penyo fakelimie, uke penyo furushukelimie, uke kuosu, tsepekulia keza. Utsomo ke kuri levi, urofu ke kunu levi, derisu ke krumulia kaza, tsepekulia kaza, okosu mulia. Halano David we pusa keta, au ke penyo fer shukinu, Kechakechü tsikabai, aniko, Kerüsuo krotonu ketu, kikiri, Kechakechü tsikabai, aniko. David useu ke penyo fer Kephrü, idipu, mu po health, po prosperity, po success. Pour sorcery, pour Kekhrienguü, Hanikelier, mon pokelunu, Hatsupe Vikilia, success, Hakwe, Uke penyo fer, Reshukiu nunu, Vorsi, Sedesi, Ukohanu, Papulega Sasumume. Pour health, pour prosperity, pour ni Zakilia, pour success. Pour Uke penyo fer, Reshukiu, nu buckets, Suginu, Sedesi.
Sunday, o che penyo fu shuye che sa how u viemo, o che penyo fu vie. O che penyo fu shete no ki timo ki tsa ke skizo shire ja tenye ye pe kripie puti soza putsa hakim hidi o ko por hila shikelia how pe kripie o che penyo fu ti soza putsa. Living the rhythm of Sabbath crew nu mori Sabbath chatsu nu lutu ke tsa how liro puti petenu o che penyo fu ze ke perodi o che penyo fu ze ke tsa ke pele nu lutu ke tsa o ko ke luwe sudazo. Deri pur hilashikin ketsa hati soza hanye the Lord's day. Oko for kepetsu kepekro ketsa. Ketoleshe Sunday nye kepekroche ketsa idi tusu zomo. Deri on the Lord's day. Mo the Lord's day suwe kin hipoga suwe tie. Ti soza hause o kepenyo fu ti soza. Pur hilashikilie the Lord's day put ti soza idi pu musiliro oko sunye pur shuketsa. Sabbath we o ke penyo fu o gift po present po kimhidi kapi Israel mietsa. O ke penyo fu resurrection por hila shekelie ti soza hawe po o ko kella kelie o ko redeem tsekelie po suwe sedi o ko tslasa. Ti o ko Mary ka krapa ke tseker pu wadi sandinye o ko o tuom hato tsudu tali vi. Deri Sabbath katolese ke we nu Sabbath ke miezodi how varfuro how vachero su wishedo su ke liwodo iketsu su sedi uko pejozo monye Calvary gino Jesu Christa flie ta ketsala de mi posu shuke wasu musuri ke penyo fenyo su fakilia su liro su ke shimu ke ri more ke liwa ketsu su kiri reseko ketsu Sabbath ti sozau sepetsu ke lie potezaba ketsu ke mi o che penyo fu shukelie David we po prosperity po health po success so kunu nuvo ke tsa tio gori pa ko leka sasa le pesula so mo shu ke tsa o ko kinu ba physical o tsu o mo o ke le o ro fu ke lo honu tie temie me rizovodi o ke leads ke tsa stress ba ke tsa pitsa me pule ke tsa ni chu ko so shiri tie o stress ba ke tsa te te seri o ko so gori sia Isaiah tu te hidie sera punu pusa ke temi ke upuri o ke penyefu ke kru feba ke liu ngu ke meje nguli tu po ke ko tsepenyili tu i ke pusa o ke penyefu feke limie secular ki zu o ke penyefu febamo secular ki zu we su mi puri o ke penyefu me nguri tu mo o ko tie luba ke tsi hau no ma hosoli ro o ke penyefu ti soza sandenyo ke penyo fer sho ke tsa hause ke me ye ke tsu mon kiu tsuro hau tswa tu shi abolish wa tu shi ke tsa ogo India government zo shuri tie secular government no kiu tsuro hau tswa tu shi ke tsa don ni tsidim hapete se word ti soza hanya ke tsa tipu nu ba takipo ogo tezebo history nu tezebo renaissance French revolution tiu nu ogo etiesco kuseparsi Shigitalo ko separ ke ti how Sunday ye ke pelemiko ke penyo first show ke how abolish show ke tu how show ke tu la ko parsi shidi ko ti sosa ke renu ti sosa pu pie ke reli ti sosa tsu musuli ro productivity patsepe vili ke tu o ke ko tsepe nyele di shila le ke tu la shidi mo ko ti sosa ke da ke yesu liro ke renu ko ti sosa ke ru ke daliesi shidi ti sosa Sunday ignore tsu ke tsu There puti boshe uko ngula ke liuro uko productivity uko hatcham hali ke tse uko serhi kakko ke tsu mun tachak ko chuda ke tse nguli shi ke tse lavor ke sedi chike dilawa ke tse tie eties mezo shiri uko penyo fati sosa sunu poke kuba ke tse uko penyo fati sosa sunu renewal ba ke tse uko penyo fati sosa sunu healing tse ka so rogelia ba ke tse o ke penyo fati soza sunu o tsu umo o halle o ropfake lusu tsepe ri tsepe ko tsepe nigelie ke kuba ke tsunguli eliro ki di tiogo Christian mi ko hau ngupe vili moda tuga o ke penyo fabu o ko ngume jesuke tie o ke penyo fati soza po hilashikelie the Lord's day hau o ko ke lunu hau sepeza How chatanu luyaliro the rhythm of Sabbath
tisozanu su uke penyo fogo ke thot lese ke wei nungu ke lie su potazau ri hakropo tuzo su punyi ko tumata ke tse su shiku hakikri bamote ike tse su bamo uke penyo fe su kru nunu wori kristabu hilashi ke tse tsipie uko tse ke tse la jiswe puya ni pie Mhasituo ke jake akivolie akinu relilie apiu Pfhe mu famedza idi uko kiesa uke penyo fe uko ke Kephrü hako sidi uke penyo fe tisoza ho Kerüsuo uke penyo fe tisoza hanya ha por shuketsa pu vie ketsa fudi poze ke pero por shuketsa tisoza ketsa rokradi uke pele ke lo ho tsepeni tsepe vidi di uke penyo fe za pu tse preba ke limit tseke ni pu bu jabe ko petet tiena Pastor Bejewe nipu ke tokeri dia sevodi Kristaki huko tsepe nisa Kristaki huko bu nipu dieginu tejangmu kelila Thekha Tsali khu hidia thetha Thekha Tsali khu hidia thetha Tsali krata nibu la sherdi ke chenu uko tashadio de this shit
prelervi. Chỉ đó nipu Kerüsuo Kechakechü eli Khenyo Mechüo mu eno tikunizo chilie. Patopie ni Pelekesenu shirgi nipu Japutsekese pete peje mu Kerelerdi ni banbadi nipu Japutsekese peteri pejewe. Thenuko pete kesidi Mechü Tsali do Mechü Tsali tigi chỉ đó nipu die urotsekelie sedi nipu Teicie utsofe upi ho Mhasituo sedi nipu ki Ruokuovilie di Tsali do. Kekhrienguü Kephrü kemasa nipu peje ntia no chỉ đó tiso ke sabav do ke sapie Kekuolhouthie sese sidi thi hiko bu for de keze nrasho kezidi njaputsekele la ke Teicie pinchya. Nipu hiko for de nrasho ke tsunu nke Thekha Tsali ko nipu chepie hunyo Khruomolie chepie njaputselie hako ginu thechangmuli we no chapi hiko mepu ke tsese hiko Krüta hiko Khruomolie hiko Kephrü nipu hiko bu chido fordi ginu thechangmu ke lia ko sedi nipu hugetsunu pugetsunu tukesunu chageshunu medokim hidi husele ke vi njaputsele ke vi hiko mipu ke Krüta Khruomolie hiko bu fordi nroshule di thechangmu ke lia ko sedi ke kachanu vota hiche diri sedi nipu zadu doko hiko mhathomacha ke Vizovotuo no hiko gosa chapi hiko tsasa hiko mhatshakonu hiko bu thechangmu ke lia ko sedi njaputsu le ke vi hiko mipu ke Krüta Khruomolie Diekepu hiko Kephrü Patike vi pomakere pe hiko tsedi hiko bu di nrashokele la ke Teicie pinchya. Jesu Christa cruz ke nu thi hiko bu Kephrü meti la ke la peje hiko mi pu ke tsepeni se tseke Kephrü seche ndiran ke le ke hedi hiko bu cha hiko tsenu ledi jedi mi vapel he njaputsu tu le ke vi hiko mi pu ke Krüta Khruomolie nke tsali nke Thekha ko ginu thechangulie hiko chekpeni ke liha ko sedi nipu mi puribu vokhrfa vavu di ke kachanu vata heche deri hiko bu lupie mi vapel he ke jepi mi vape jedi njaputsu tu le ke vi hiko Krüta ke khoketse ke tamhoje thejau bu peteze tu ke liye che di kala ke liye nipu Jesu Christa janu chashewe amen.